tubasuhuze mwese kandi tubifuriza ibihe byiza. Mwabyumvise mu kirango ko twinjiye mu kiganiro makuru cy'umunyamakuru. Njyewe nitwa Nyirarukundo Xavera, uri kumwe nk'uko bisanzwe nanjye Jean Daniel Sindayigaye. twinjire dute Jean Daniel? Reka Xavera icyandone tugiterurire ku byanditswe ku Rwanda. Mu nkuru igira iti Perezida Paul Kagame ati abanyafurika n'ibihangange niyo mahitamo adukwiye. Ati abanyafurika n'ibihangange niyo mahitamo adukwiye. Iyi ni inkuru yagarutswe n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye byaha mu Rwanda. Ibyo birimo nk'imvaho nshya igihe The New Times n'ibindi, aho byandika ko Perezida Paul Kagame yavuze ko abanyafurika bafite ibishoboka byose ngo babe ibihangange kuko bafite impano ndetse n'ibishobora kubafasha gukora ibintu bidasanzwe, bityo abasaba kugira amahitamo yo kuba ibihangange. Umukuru w'igihugu ibi yabigarutseho mu mpera z'icyumweru gishize mu mpanuro yagejeje ku bihumbi by'abitabiriye umuhango wo gutangiza iserukiramuco ryiswe ibihangange bya Afurika, Giants of Africa, ryateguwe n'umuryango Giants of Africa ufasha urubyiruko rwa Afurika kuzamura impano yarwo mu mukino wa basketball. Ni iserukiramuco ryahuriranye no kwizihiza isabukuru y'imyaka 20 umuryango Giants of Africa homaze ushinzwe n'abarimo Masai Ujiri, perezida w'ikipe ya Toronto Raptors yo muri Canada ikina muri shampiyona basket muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Perezida Kagame yavuze ko abanyafurika ari ibihangange, bityo ko igihe kigeze ngo babimenye babe ibihangange bakwiye kuba. Ati Afurika ni igihangange, abanyafurika ni ibihangange, ariko mu by'ukuri igihe kirageze ntabwo mukeneye guhora mwibutswa, mugomba kubimenya mukabyakira kandi tukaba ibihangange turi byo kandi tugomba kuba. Yashimye Masai Ujiri wagize igitekerezo cyo guhuriza hamwe abana bato bafite impano kugira ngo zitezwe imbere, anamushimira by'umwihariko kuba yarahisemo u Rwanda. Yagarutse ku kintu cyo gukorera hamwe mu kugera ku ntego z'umugabane wa Afurika. Ati abanyafurika turi umwe. Masai Ujiri uri mu bashinze uyu muryango nawe yunze mu ry'umukuru w'igihugu, avuga ko urubyiruko rufite ubushobozi bwo kuba ibihangange kandi ko abanyafurika ari bamwe. Uyu muryango wa Giants of Africa watangiye muri 2003, icyo gihe wakoreraga muri Nigeria gusa kugera muri 2014 ubwo hagukiraga mu bindi bihugu bya Afurika birimo n'u Rwanda. Jean Daniel, washyizweho hagamijwe guteza imbere basketball mu banyafurika bakiri bato. Masai Ujiri yawutekerejeho nyuma yo kubona ko badahabwa amahirwe n'amakipe akomeye bitewe n'uko batagera ku bikorwa remezo bituma berekana impano bifitemo. Kuva mu myaka 20 Giants of Africa imaze ishinzwe, uyu muryango umaze gutoza abana bakina basketball 40,000 baturutse mu bihugu 17 bya Afurika. Xavera, duhindura ingingo. Madamu wa Perezida wa Repubulika Jeannette Kagame we yifurije urubyiruko ubuzima bwiza. Nibyo ni umutwe w'inkuru yo mumvaho nshya, ariko yanagarutsweho n'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye byaha mu Rwanda, aho byanditse ko Madamu Jeannette Kagame yifurije urubyiruko rwa Afurika kugira amagara mazima, umunezero, uburumbuke n'iterambere mu butumwa yagejeje ku basaga 2,000 bari bitabiriye umunsi mpuzamahanga w'urubyiruko i Kigali. Ni umunsi wizihijwe tariki 12 z'uku kwezi kwa munani. Madamu Jeannette Kagame yavuze ko icyo yifuriza urubyiruko rwa Afurika ari ukubona rutera imbere, maze agira ati ubuzima bwiza, umunezero, uburumbuke n'iterambere nibyo urubyiruko rukwiriye, bityo rero ubuzima bwiza, umunezero n'iterambere nibyo mukwiye gukurikira. Mufite umuhati, muri beza, murakora kandi muhanga ibishya, muragerageza kandi mwiteguye guhindura iyi si byihuse, ni nkaho muzi bimwe mu bisabwa ngo muyibemo neza. Yakomeje avuga ko urubyiruko rurushaho kunguka ubumenyi uko bukeye n'uko bwije kubera ikoranabuhanga rya internet. Arusaba gukoresha ububasha bwose n'amahirwe rufite, anarusaba kuba ijwi riharanira icyiza no mu bihe by'amage. Yasabye kandi urubyiruko guhora rwitoza mu byo rwiyemeza gukora byose kubera ko ubuzima bumeze nka siporo, aho ubumenyi bwose busaba ko bwitoza iminsi, amezi cyangwa se imyaka. Jean Daniel, ibyo nibyo yise gukura, akaba ari nabyo yababwiye ko umuntu agenda asobanukirwa uko agenda akura, akamenya ko impano n'amahirwe bijyana no gukora cyane. Madamu Jeannette Kagame kandi yibukije urubyiruko rwa Afurika ko ari wo mutungo w'ibanze uyu mugabane ufite, ko nta mpamvu rukwiye guhangayikishwa no gushyira ubuzima mu kaga rwambuka inyanja rujya gushaka amahirwe ku yindi migabane. Arwibutsa ko nta wundi mugabane ufite ubutunzi n'imitungo kamere nk'ibya Afurika, ariko asaba n'abashobora kubona amahirwe ku yindi migabane kujya bakora baharanira guteza imbere iwabo. Xavera, twongere duhindura ingingo. Mu kinyamakuru The New Times bati umunyarwanda Fulgence Kayishema yongeye gutabwa muri yombi amenyeshwa ibyo koherezwa i Arusha muri Tanzania, akaba ariho aburanishirizwa. Mu gitangazamakuru Anadolu Agency naho bati muri Afurika y'Epfo umunyarwanda Fulgence Kayishema ukurikiranyweho ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda yongeye gutabwa muri yombi, amenyeshwa ko agiye koherezwa hanze ya Afurika y'Epfo. Mumvaho nshya naho batikijondanye. Bati Fulgence Kayishema ashobora koherezwa kuburanishirizwa i Arusha muri Tanzania. Ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bikandika ko kuwa kabiri w'iki cyumweru ari bw'uyu Kayishema wari wararekuwe by'agateganyo nyuma yo gutabwa muri yombi mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka, yongeye gutabwa muri yombi nanone, ndetse urukiko rukuru rwa Cape Town muri Afurika y'Epfo rutangaza icyemezo cyo kumwohereza akaburanishwa n'urwego rwasigaranye akazi kasizwe
n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha za Loni harimo urwego rwarashyiriweho u Rwanda yarusha muri Tanzania. uwo mwanzuro watunguye abunganiza bakayishema mu by'amategeko ndetse umwe muri bo witwa Maître Heinz Kotz agira ati iyo ngingo yimuriwe ikindi gihe mu by'ukuri dukeneye amahirwe yo kuvugana na Kayishema kugira ngo twumve uko yumva kuba ikirego cye cyakwimurirwa yarusha muri Tanzania icyo ateganya ndetse niba yifuza kuba yajurira icyo cyemezo cyangwa se akabyihorera. Ibyo byose ntacyo tubiziho. Maître Kotz yakomeje agira ati ntitwigeze duhura nawe gusa twavuganyeho igihe gito twihuta nk'uko mubizi biragoye kubonana nawe igihe cyose cyangwa aho ariho hose. Niyo mpamvu bizadusaba igihe kandi tuzasubira mu rukiko tariki ya 30 muri uku kwezi kwa munani kugira ngo turumenyeshe uruhande rwacu nuko tuzakomeza gukurikirana ikibazo. Kayishema Fulgence yatawe muri yombi tariki 24 z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka muri Afurika y'Epfo nyuma y'iperereza ricukumbuye ryamukozweho nk'umwe mu bashakishwaga n'ubutabera mpuzamahanga kubera uruhare rutaziguye yagize muri jenoside yakorewe Abatutsi. Akurikiranyweho kuba yarayoboye igitero cyishe Abatutsi barenga 2000 biganjemo abagore abana n'abagabo batsembewe muri Kiliziya ya Nyange mu yahoze ari Perefegitura ya Kibuye. Ku rundi ruhande kandi n'ubutabera bwa Afurika y'Epfo Jean Daniel nabwo mukurikiranyeho ibyaha 54 byiyongera ku byaha bya jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda 94. Ibyo byaha birimo 9 bijyanye n'ubutekamutwe, 10 birebana no kunyuranya n'igika cya 37 cy'ingingo y'130 y'amasezerano agenga impunzi yo mu 1998 ndetse n'ibyaha 35 bijyanye no kunyuranya n'igika cya 49 cy'ingingo ya 13 y'itegeko rigenga binjira n'abasohoka byo muri Afurika y'Epfo mu mwaka wa 2002. Ngayo nguko kuri iyo ngingo ariko n'ubundi y'ubutabera Jean Daniel mu gihe bati Kabuga Feliciane nawe ushinjwa kuba umuterankunga ukomeye wa jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda ari hagati nk'ururimi ashobora koherezwa mu Rwanda. Muri The New Times naho bati impamvu Kabuga Feliciane ushinjwa uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda bizamugora kubona igihugu kimwakira. Ni inkuru ikomeza ivuga ko urwego rwa MTPI rwasigaranye akazi kasizwe n'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha za Loni ariko rwatangaje ko mu gihe Feliciane Kabuga yaba arekuwe bigoranye ko Ubufaransa yafatiwe mu bwazongera kwemera kumwakira, rugaragaza kandi ko igihugu cyonyine ashobora koherezwamo ari u Rwanda. MTPI itangaje ibi nyuma y'iminsi mike abacamanza b'urukiko rw'ubujurire bategetse ko urubanza rwa Kabuga ruhagarikwa kugeza igihe kitazwi kubera ibibazo by'ubuzima afite. Ni umwanzuro kandi ngo wafashwe nyuma ya raporo y'inzobere z'abaganga yagaragaje ko ibibazo by'ubuzima uyu mugabo afite bitamwemerera gukomeza kuburanishwa. Umushinjacyaha mukuru wa MTPI Serge Brameritse yabwiye itangazamakuru ko bagaragaje ko batemeranya n'urukiko kuri uyu mwanzuro kandi ko kuba urukiko rwarafashe umwanzuro wo guhagarika urubanza rwa Kabuga kugeza igihe kitazwi ngo bivuze ko hagiye gusuzumwa imyanzuro itandukanye irimo n'ushobora gutuma Kabuga arekurwa. Cyakora Serge Brameritse yakomeje avuga ko kuba Kabuga yarekurwa bitamugira umwere kuko azakomeza kwitaba, gusa agaragaza ko hari amahirwe make yo kuba urubanza rwe rwakomeza. Yongeyeho ko kugeza ubu bigoranye kwemeza igihe Kabuga azarekurirwa kuko hari byinshi bigomba kubanza gusuzumwa. Ati ubu navuga ko bigoranye, nabibonye mu itangazamakuru bamwe bavuga ngo ejo azarekurwa kandi afite uburenganzira bwo kujya aho ashaka hose ku isi. Yanavuze kandi ko Kabuga azakurwa muri gereza igihe azaba afite ikindi gihugu cyemera kumwakira, agaragaza ko bishobora kugora Ubufaransa yari yihishemo kuko yafashwe afite ibyangombwa by'ibihimbano. Ibi nibyo kandi Serge Brameritse yahereyeho yemeza ko Kabuga ashobora koherezwa mu Rwanda kubera ko ari cyo gihugu cye cy'amavuko cyangwa se agashaka ikindi gishobora kumwakira. Ati ibi bintu biragoye, murabizi ko hari abandi bantu bagiye bakurikiranwa ariko nyuma barekurwa ntibabe bafite ububasha bwo guhitamo aho bajya. Muri rusange ihame rigena ko umuntu wahamwe n'icyaha ari mu kindi gihugu cyangwa akarekurwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi, uyu muntu asubira mu gihugu afitiye ubwenegihugu. Igishoboka cyane kuri Kabuga kuko ari umunyarwanda no koherezwa mu Rwanda. Azarekurwa gusa igihe haba hari igihugu cyaba cyemera kumwakira ku butaka bwacyo. Igihugu cyonyine gitegetswe kumwakira ni igihugu cye cy'amavuko ari cyo cy'u Rwanda. Reka ibyo tubireke jondanye muri Tarifa Rwanda aho FDLR higizwe na bamwe basize bakoze jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda iravugwa mu barinda perezida wa Kongo Kinshasa Felix Tshisekedi. Inkuru y'icyo kinyamakuru iravuga ko ibyo kuba FDLR iri mu barinda perezida Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byahishuwe na Colonel Nanga wigeze kuyobora komisiyo y'amatora muri icyo gihugu kuva muri 2015 kugeza muri 2021, wemeje ko yifitiye amakuru y'uko hari abarwanyi ba FDLR bashyizwe mu mutwe w'abarinda perezida Tshisekedi kandi ngo bakorera Kinshasa ni Lubumbashi. Mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka uyu Colonel Nanga yatangaje ko ateganya kuziyamamariza kuyobora Kongo Kinshasa mu matora azaba mu kuboza k'uyu mwaka, ndetse aherutse no gushinga ishyaka rye yaryise Action pour la dignité du Congo et de son peuple ADCP mu magambo ahinnye y'Igifaransa. Iyi nkuru yanzura yibutsa ko u Rwanda rwagiye
rwagiye rukomeza kubwira amahanga ko FDLR ikorana n'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARDC mu buryo butaziguye. Kuba rero ngo bivuzwe n'uwahoze ayobora urwego nka Komisiyo y'Igihugu y'Amatora ni gihamya yerekana ukuri kw'ibyo u Rwanda ruhora rubwira amahanga. Kuri iyo ngingo y'u Rwanda na Kongo Kinshasa kandi Jean Daniel muri BBC ho banditse ko umunyamabanga wa Leta Zunze za Amerika ushinzwe ububanyi n'amahanga bwa Anthony Blinken yaganiriye na Perezida Paul Kagame ku birebana no ku bintu byifashe nabi ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Muri Kigali Today naho bati Perezida Kagame yagiranye ikiganiro na Blinken ku bibazo by'umutekano muke muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye byagarutse kuri iyo nkuru maze byandika ko ibyo biganiro byabereye kuri telefone ku wa kabiri iki cyumweru bikibanda ku bibazo by'umutekano muke muri Kongo Kinshasa. Blinken yagaragarije Perezida Paul Kagame ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zishyigikiye ko umwuka mubi uri hagati y'ibihugu byombi Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda wahoshwa binyuze mu nzira ya diplomasi, ndetse anasaba ko buri ruhande rwafata ingamba zihamye mu gukemura ibyo bibazo. Itangazo ryashyizwe habona n'ibiro bya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika riravuga ko ikiganiro cy'abayobozi bombi cyatanze umusaruro by'umwihariko ku bibazo by'umutekano ukomeje kurangwa ku mupaka w'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Blinken yanditse kuri Twitter ko yabwiye Perezida Kagame ko yizeye igisubizo cya diplomasi kuri uyu mwuka mubi nuko buri ruhande rwafata ingamba zo koroshya uko ibintu bimeze ubu. Ikindi kandi ngo yahaye amakuru Perezida Paul Kagame ku bijyanye n'uruzinduko rw'umwungirije Victoria Nuland yaherutse muri Kinshasa aho yahuye na Perezida Tshisekedi bakaganira ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bw'igihugu cye cya Kongo. Hagati aho Repubulika na Demokarasi ya Kongo yikomye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zafashe umurongo wo gusaba ko habaho ibiganiro bya diplomasi hagamijwe gukemura ibibazo biri hagati y'u Rwanda n'icyo gihugu, ivuga ko itigeze iteza ikibazo ku Rwanda. Tutarajya kuri iyo ngingo y'umutekano, Jean Daniel, mu binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye byaha mu Rwanda birimo Imvaho Nshya, The New Times, Igihe, Kigali Today n'ibindi byanditse ko Perezida wa Repubulika Paul Kagame akaba n'umugaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda yabwiye ingabo z'u Rwanda ko igisirikare zibarizwamo kidashinzwe gushoza intambara, ahubwo ko akazi kacyo ari uguharanira amahoro yaba y'igihugu nayo hanze yacyo. Umukuru w'igihugu ibi yabibwiye abasirikare bitabiriye imyitozo izwi nka Exercise Hard Punch igaragarizwamo ubuhanga bw'ingabo z'u Rwanda mu byiciro bitandukanye, haba izirwanira ku butaka, izo mu kirere n'izo mu mutwe udasanzwe Special Force. Impanuro umukuru w'igihugu yahaye abo basirikare zagarukaga ku kurangwa n'ikinyabupfura mu buzima bwabo bwa buri munsi kubera ko ngo ari cyo bakwiriye kubakiraho. Ati ntabwo turinda igihugu gusa, twaranacyubatse n'ubu turacyubaka. Ikinyabupfura ni ingenzi kugira ngo dusohoze akazi kacu. Ikinyabupfura gituma nta mikoro tudafite mu buryo buhagije ajya ahangombwa ntiyangirike. Umukuru w'igihugu kandi yavuze ko ikinyabupfura cyonyine nanone kidahagije, ahubwo gikwiriye kubakirwaho yaba ku masomo asanzwe no ku myitozo ya gisirikare, maze agira ati hari ukumenya, hari ukwiga bizamura bwa bushobozi, kuko ushobora kugira ikinyabupfura waba udafite ubumenyi, udafite kwiga, udafite amahugurwa, icyo kinyabupfura gusa ntaho kikugeza. Yashimye umusanzu w'ingabo z'u Rwanda mu bikorwa byo kugarura amahoro hanze y'igihugu mu butumwa butandukanye, avuga ko izo arizo nshingano za nyazo za RDF. Ati RDF ntabwo ibereyeho gushoza intambara, ahubwo ibereyeho kuzikumira, kurinda amahoro. Hano iwacu n'ahandi mwagiye mujya byaragaragaye, mutabaye benshi dufite byo duhuriraho nk'abanyafurika cyangwa se inshuti ziba zatwitabaje. Reka Xavera ibyanditswe ku Rwanda tubyanzurire kuri iyi nkuru yo muri Kigali Today ivuga ko umunyarwenya ukomoka muri Uganda Patrick Salvador Idring uri no mu bafite izina rikomeye mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba yavuze ko inzozi yahorana mu buzima ari ukuzahura na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Uyu munyarwenya yabitangaje abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze, aho yifashishije amagambo umukuru w'igihugu Paul Kagame aherutse kuvugira mu muhango wo gutangiza iserukiramuco rya Giants of Africa ku cyumweru hari tariki 13 z'uku kwezi kwa munani. Umukuru w'igihugu yagaragaje ko abanyafurika ari bamwe hatitawe ku bihugu bakomokamo, ndetse ko bagomba guhitamo kuba ibihangange kugira ngo bagere ku nzozi zabo. Yifashishije urugero rw'inkuru y'uko yahuye na Madamu Jeannette Kagame, yagaragaje ko abanyafurika ari bamwe. Xavier yagize ati Masai yabivuze ko ari umunyanigeriya, umunyakenya n'umunyarwanda, ariko nanjye reka mbabwire ibisa nkabyo. Navukiye mu Rwanda, nkurira muri Uganda, umugore wanjye yavukiye i Burundi, tuza guhurira muri Kenya. Abanyafurika nuko turi abavandimwe, uri nge nanjye nkaba wowe. Iyi nkuru niyo yakuruye amarangamutima y'uyu munyarwenya w'umunya-Uganda Patrick Salvador Idring, maze ayisangiza abamukurikira kuri Twitter, ayiherekesha amagambo agira ati
ati imwe mu nzozi zanjye zikomeye ni uguhura n'uyu mugabo nyakubahwa perezida Paul Kagame. Umunya-Uganda Salvador avuze ibi mu gihe Umunya-Tanzania Diamond Platnumz we yakabije inzozi yahoranaga nyuma yo guhura ndetse akifotozanya na perezida Paul Kagame wari wakurikiye igitaramo uyu muhanzi yakoreye muri BK Arena gitangiza iserukiramuco Giants of Africa ku cyumweru tariki 13 Kanama. Uyu muhanzi ndetse akigera muri Tanzania, uyu Diamond nyine yasangije abarenga miliyoni 16 bamukurikira kuri Instagram amashusho ye ajya kuramukanya na perezida Paul Kagame. Nyuma yo guhura n'umukuru w'igihugu, Diamond yanditse ubutumwa burebure cyane amushimira umuhate agira mu guteza imbere imibereho y'urubyiruko n'ibikorwa by'imyidagaduro muri rusange. Akisavira dukomeze iki kiganiro twerekeza hanze y'u Rwanda. Turahera kuri uyu munsi mpuzamahanga wagenewe imfashanyo cyangwa inkunga z'ubutabazi wizihizwa buri tariki ya 19 Kanama guhera muri 2008. Iyo tariki 19 Kanama niyo turiho uyu munsi. Nibyo Jean Daniel inkuru yo ku rubuga rwa UN News itangira ivuga yuko umuryango w'abibumbye usobanura neza ko iyi tariki ya 19 Kanama yafashwe hashingiwe ku gitero cy'iterabwoba cyo ku ya 19 Kanama 2003 cyagabwe kuri hoteli ya Canary Baghdad mu murwa mukuru wa Iraq. Icyo gitero cyahitanye abakozi b'ubutabazi 22 barimo n'intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Iraq Sergio Vieira de Melo. Uyu munsi mpuzamahanga w'inkunga z'ubutabazi n'ubukangurambaga buri mu nshingano z'ibiro bya Loni bishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi OCHA. Imibare ya Loni ikagaragaza ko mu mwaka ushize abakozi 444 mu by'ubutabazi basagariwe, 116 baricwa, 143 barakomereka, naho 185 barashimutwa. Xavier, mu bakozi bapfuye 96% n'ab'imbere mu bihugu byabo, naho 4% n'abanyamahanga. Jean Daniel, nyinshi mu mvururu zibasiye abo bakozi zabonetse mu bihugu bya Sudani y'Epfo, muri Mali na Myanmar ariyo Birmania. Abakora mu by'ubutabazi bwa Loni bakunze kugirirwa nabi mu gihe nyamara Jean Daniel abakeneye gufashwa ari benshi hirya no hino ku isi. Nk'ubu tuvugana muri uyu mwaka wa 2023 abakeneye kugezwaho imfashanyo ni miliyoni 362. Dukomereze muri Nigeria Xavera, aho abagabo bakuru b'ingabo z'ibihugu bigize CEDEAO ejo bundi kuwa kane bahuriye Accra muri Ghana kugira ngo basuzumire hamwe uko bashyira mu bikorwa gahunda y'abakuru b'ibihugu by'uyu muryango yo kwifashisha ingufu za gisirikare mu gusubizaho ubutegetsi bwa perezida Mohamed Bazoum wabuhiritsweho n'abari bashinzwe kumurinda. Ibyumweru bigiye kuba 4 ni nyuma yaho imihati yose y'inzira za diplomasi itagize ikitanga. Ntacyo yatanze n'ibyo nk'uko byanditswe na Jeune Afrique, Africa News, Premium Times, BBC News Africa, Sahara Reporters, Le Monde, France 24 na Daily Post. Ibihugu nibura 11 kuri 15 bya CEDEAO bishyigikiye iyo gahunda yiswe yo kugarura demokrasi mu gihugu cya Niger. Mu gihe muri BBC News Africa banditse ko abo bagabo bakuru b'ingabo mu bihugu bya CEDEAO biteguye gutumwa muri Niger biramutse bikenewe, mu gitangazamakuru Africa News naho babishimangiye bavuga ko ibyo bihugu 11 uvanyemo Cape Verde byavugiye muri Ghana ko bizitabira icyo gikorwa cya gisirikare kigamije gusubizaho ubutegetsi bwubahiriza itegeko nshinga muri Niger. Naho muri France 24 banditse ko byinshi mu bihugu bya CEDEAO byiyemeje kujya guhisomo abasirikare binangiye kuva ku butegetsi muri Niger. Aha, mu gihe abasirikare bazajya muri icyo gikorwa batarisuganya, CEDEAO ikomeje gusaba abasirikare bo muri Niger kurekura Mohamed Bazoum n'umuryango we hamwe n'abandi bayobozi bakuru bafunganwe mu rugo ruri mu ngoro y'umukuru w'igihugu Niamey mu murwa mukuru wa Niger. Africa News igakomeza ivuga ko byamaze kumenyekana ko Cote d'Ivoire, Benin na Nigeria byitezweho kuzatanga abasirikare bo kujya mu mutwe w'ingabo uzoherezwa mu gihugu cya Niger. Ibihugu bitatu bidakozwe ibyikoreshwa ry'ingufu za gisirikare ni ibihe Jean Daniel? Birimo Mali, Burkina Faso na Guinea. Nk'ibi bihugu byabayemo za kudeta kandi bikiyobowe mu nzibacyuho ya gisirikare byamaze gutangaza ko biri inyuma y'ubutegetsi bushya bwo muri Niger kandi kuzayishozaho intambara nabyo azaba ayibishoyemo. Babitangaje rugikubita abategetsi bashya ba Niger barangajwe imbere na General Abdurrahman Chiani bamaze nabo kugaragaza ko biteguye rwose kwirwanaho mu gihe cyose bagabwaho ibitero. Gusa bongeye ko bashyigikiye inzira y'imishyikirano hagati yabo na CEDEAO n'abandi bose babikenera. Iyi nzira yo gushakira umuti muri diplomasi ni nayo ishyigikiwe na Leta Zunze za Amerika hamwe n'Uburusiya ubusanzwe bidakunze guhuza ku ngingo. Na Mahamadou Issoufou wabaye perezida mbere ya Bazoum kuva muri 2011 kugeza 2021 avuga ko afite icyizere cyo kuzabona umuti w'ibibazo mu mahoro kandi binyuze mu biganiro n'imishyikirano. RFI kandika iki? RFI yanditse ko ibi bikubiye mu kiganiro Issoufou yagiranye na Jeune Afrique ari nabwo bwa mbere yaravugiye mu itangazamakuru kuva mu gihugu cye mu byumweru 3 bishize haba kudeta uhereye nyine tariki 26 z'ukwezi gushize. Mahamadou Issoufou yasobanuriye Jeune Afrique ko abombuye umunwa we kugira ngo yamagane ibirego
bimushinja kugira uruhare rw'iyo kudeta yakorewe wamusimbuye ari we Mohamed Bazoum. Si ubwa mbere Xavera ibihugu bya CEDEAO byinjira mu bibazo by'ikindi gihugu kinyamuryango bijyanywe no gusubiza ibintu mu buryo. Nko mu myaka y'igihumbi magana cyenda na za 90 Ghana na Nigeria byagiye muri Liberia na Sierra Leone mu itsinda ry'ingabo ziswe ECOMOG zari zifite inshingano zo kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge muri ibyo bihugu byombi. Uyu muryango CEDEAO uharanira ubukungu bw'ibihugu bya Afurika y'Iburengerazuba wanatabaye no mu bindi bihugu binyamuryango aheruka ni muri Gambia murabyibuka ubwo ari perezida Yahya Jammeh yangaga kwemera ko yatsinzwe na Adama Barrow mu matora yo mu mpera ya 2016 byarangiye ariko ahunze igihugu mu kwezi kwa mbere kwa 2017 maze yerekeza muri Guinea Equatoriale naho yibereye ubutuvugana. Hagati aho ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bya The Africa Report, The Guardian, Washington Post, France 24 n'ibindi bitandukanye byanditse ko abasirikare bari ku butegetsi muri Niger batangaje ko biteguye kuburanisha mu nkiko Perezida Mohamed Bazoum bamushinja ibyaha birimo ubugambanyi bukomeye no kuzambya umutekano w'igihugu. Ni ibyaha bavuga ko yakoranye na bamwe mu banyanigeri, abakuru b'ibihugu by'amahanga n'abayobozi b'imiryango mpuzamahanga. Bakavuga ko ibimenyetso simusiga bamaze kubikusanya ku buryo bizeye ko bwana Bazoum aramutse rwose hamwe n'ibyo kukekwaho bashobora gukatirwa urwo gupfa. Tekereza nawe hakurikijwe amategeko mpanabyaha ya Niger. Impuguke mu mategeko ya Niger zikavuga ko ubutegetsi bwa gisirikare buri kumubuza amahwemo kubera ko yanze gusinya ibaruwa yo kwegura, bituma nabo bahitamo nyine inzira y'ubutabera kugira ngo babone uko bamuvana mu mirimo ye nyuma yo gutsindwa mu rubanza. Itorwa rya Bazoum muri 2021 ryabaye nk'irihindura amateka ya Niger mu birebana no gusimburana ku butegetsi mu mahoro, kuko ari bwo byari bibayeho kuva icyo gihugu cyabona ubwigenge mu 1960 kipakuruye abakoloni b'Abafaransa. Bazoum yasimbuye Mahamadou Issoufou wari usoje manda ze ebyiri zihwanye n'imyaka 10. Mbere yuko bari bashinzwe kumurinda bamuhirika ku ya 26 Nyakanga uyu mwaka, Mohamed Bazoum bamugeza amajanja inshuro ebyiri zose umugambi ariko ukabapfubana. Tukiri muri Afurika y'Iburengerazuba, umuririmbyi w'umunyamali Salif Keita yagizwe umujyanama wihariye wa perezida w'inzibacyuho ya gisirikare muri icyo gihugu Colonel Assimi Goïta. Jeune Afrique, France Info, Huffington Post no ku rubuga rwa RFI banditse ko kuwa mbere w'iki cyumweru bwo Goïta yashyizeho abajyanama bashya 5 bihariye nubwo nta nshingano zabo zigeze zitangazwa. Ikizwi cyane nuko muri bo harimo umuhanzi w'umusitari muri Mali no mu isi yose Salif Keita w'imyaka 73 y'amavuko. Yaririmbye indirimbo nyinshi mu njyana ya Afropop zirimo Africa, Mandela, Tekere, Tonto, La Différence n'izindi zitandukanye. Xavier, ibi binyamakuru n'ibitangazamakuru jondanye bikavuga yuko Salif Keita yashimiwe umusanzu yagaragaje mu gushyigikira abasirikare bakuze kudeta aho muri Mali mu mwaka wa 2020, bikongeraho n'imvugo ze zibasiye Ubufaransa zisaba ko buvana ingabo zabwo ku butaka bw'icyo gihugu cya Mali. Salif Keita yashyizweho nyuma y'icyumweru kimwe atangaje ko yeguye mu nama y'inzibacyuho y'icyo gihugu cya Mali yashyizweho n'abasirikare, ikaba yarakoraga nk'inteko ishinga amategeko. Mu ibaruwa ye y'ubwegure Keita yagize ati nzakomeza kuba inshuti idashidikanywaho y'ingabo z'igihugu cyanjye. Salif Keita ni umwe mu baturage ba Mali banyuzwe cyane na za disikuru z'ubuyobozi bwa gisirikare zibanda ku busugire bw'igihugu. Yibukirwaho kandi kuba yariruye agasaba ko ingabo z'umuryango w'abibumbye muri Mali MINUSMA zitahuka, ibyaje no gushimangirwa ku mugaragaro n'akanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi. Reka ibyo tubireka ahubwo twerekeza amaso muri Afurika y'Epfo. Haravugwa inkuru nyinshi zitandukanye ziri mu binyamakuru n'ibitangazamakuru bya News 24, Daily Maverick, The Herald, Lusaka Times, The Sowetan no muri Daily News. Bikubitiro hari inkuru y'ibihano 12 byo gufungwa burundu byahawe umunyafurika y'Epfo Gerard Ekaman wahamijwe ibyaha byo gukorera ibyamfurambi abana bo muri icyo gihugu. Mu kwezi kwa 4 uyu mwaka nibwo urukiko rukuru rw'i Johannesburg rwamuhamije ibyaha byo gushaka kwica n'ibindi byaha by'ihohotera rishingiye ku gitsina yakoreye abakiri batoya biganjemo abana b'abahungu. Ibyo yarezwe yabikoze muri 2018 aho bamwe muri abo bana ngo yanabanduje virusi itera sida. Asoma umwanzuro w'urukiko, umucamanza Mohamed Ismail yavuze ko izo burundu 12 uwahanwe azazitwara imbangikane, mbese azazikorera rimwe, ntabwo azarangiza burundu imwe ngo atangire iya kabiri,
arinda ageza ku ya 12 kuko yaba atakibarizwa kuri iyi si y'abazima. burundu se ahubwo wakwibaza ari imyaka ingahe? ashwida ni ubuzima bwe bwose nyine, niyo mpamvu ushatse wavunjamo burundu imwe muri izo burundu 12 jondanye. aho muri Afurika y'Epfo kandi haranavugwa n'indi nkuru y'abakristo bo mu rusengero rwa Pastor Shepherd Bushiri bibwe n'amabandi yabinjiranye bari mu masengesho ya nijoro mu mpera z'icyumweru gishize. abo bakristo babwiye polisi yo muri Afurika y'Epfo ko amabandi 3 yitwaje intwaro yigabije urusengero, yiba abari bamaze kurugeramo bategereje abandi bakristo bagenzi babo kugira ngo amasengesho kuri ari joro atangire. bavuga yuko bacujwe ibintu byinshi by'igiciro nka telefone ngendanwa 14, amafaranga atavuga umubare n'amakarita ya za banki. ayo mabandi kandi ngo yanatwaye imodoka y'umwe mu bakristo, ariko yo bayisize ku birometero 7 uvuye ku rusengero. ubwo bujura mu bakristo ba Bushiri bukaba bubaye mu gihe nyir'ubwite Shepherd Bushiri yahungiye rwihishwa mu gihugu cye cya Malawi atorotse ubutabera bwa Afurika y'Epfo bumukurikiranyeho ibyaha by'uburiganya no kwigwizaho imitungo binyuze mu nzira zidafututse. ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bikanzura bigira biti kijondanye. bikanzura inkuru yabyo bivuga ko umushumba Bushiri yataye intama ze none ibirura byatangiye kuziraramo. reka ibyo tubyihorere. perezida w'Ubushinwa azitabira inama ya 15 ya BRICS iteganijwe Johannesburg muri Afurika y'Epfo ni mu cyumweru gitaha kuva tariki 22 kugeza tariki 24 z'uku kwezi kwa munani cyangwa se Kanama. nk'uko byanditswe na Global Times, CGTN Africa, People's Day, News 24 na The Herald, Perezida Xi Jinping azaboneraho no gusura Afurika y'Epfo mu rwego rwo gutsura umubano w'ibihugu byombi hifashishijwe ibiganiro bihuza abayobozi bakuru ba Afurika y'Epfo n'Ubushinwa bizaba nyine muri icyo cyumweru gitaha. ku birebana na BRICS, Xi Jinping azahurira mu nama na bagenzi be barimo Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo, Luis Inacio Lula da Silva wa Brazil na Minisitiri w'Intebe w'Ubuhinde Narendra Modi. hazaba habuzemo gusa Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin wabujijwe n'impapuro zo kumuta muri yombi zatanzwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ICC rw'irahe mu Buholandi rumushinja ibyaha byibasiye inyokomuntu n'iby'intambara akekwaho gukorera muri Ukraine binyuze mu ntambara yahashoje kuva mu kwezi kwa 2 umwaka ushize. BRICS ni ihuriro ry'ibihugu bitanu bifite ubukungu bwihuta cyane bujya mbere, hari by'Ubushinwa, Brazil, Ubuhinde, Urusiya ndetse na Afurika y'Epfo, ariko hari n'ibindi bihugu birenga 10 byasabye kwinjira muri BRICS bikaba bitegereje iyi nama yo mu cyumweru gitaha kugira ngo nyine ubusabe bwabyo busuzumwe. tukivuga kuri Afurika y'Epfo, amashyaka 7 atavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri icyo gihugu yagiranye igihango cyo guhuza imbaraga kugira ngo abashe kuvana ku butegetsi ishyaka ANC binyuze mu matora y'umwaka utaha wa 2024. amasezerano ku bwumvikane bw'ayo mashyaka avuga yuko mu gihe babegukanye intsinzi azakorera hamwe kandi bagasaranganya hagati yayo imyanya muri guverinoma no mu nteko ishinga amategeko. nubwo iryo huriro rivuga ko rifunguriye amarembo n'andi mashyaka yo muri Afurika y'Epfo, rikomeza rivuga ko rizakora ibishoboka byose Julius Malema wo mu ishyaka EFF ntazabone intsinzi kubera ko ngo ubutegetsi bwe bwaba bubi kurusha ubwa ANC buriho kuva mu 1994 ubwo aho muri Afurika y'Epfo harangiraga politiki y'ivanguramoko ya apartheid. iri huriro ryatangijwe n'ishyaka DA Democratic Alliance rikomeye mu batavuga rumwe n'ubutegetsi muri Afurika y'Epfo, rishinze imizi mu gihe igihugu gihanganye bikomeye n'ubukungu bwifashe nabi, ruswa, bugizi bwa nabi, ubushomeri n'ibura rya hato na hato ry'amashanyarazi ntabwo byoroshye muri Afurika y'Epfo. iyi nkuru rero bikanzura ivuga ko iri huriro ritarafata umwanzuro ku watorerwa kuba perezida w'iki gihugu cya Afurika y'Epfo mu gihe ryaba ritsinze ayo matora yo mu mwaka utaha. ntabwo twava mu majyepfo ya Afurika tutanasomeye abadukurikiye jondanye n'iyi nkuru yo muri Lusaka Times ivuga yuko abakozi bo ku kibuga cy'indege cyitiriwe Kenneth Kaunda i Lusaka muri Zambia baguye mu kantu ubwo kuwa 2 w'iki cyumweru hafatirwaga akavagari ka za miliyoni z'amadolari y'Amerika hakiyongeraho n'imbunda. urwego rw'igihugu cya Zambia rushinzwe kurwanya ruswa n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge ruvuga ko hari abantu babariye akara ko muri Zambia hinjiye indege y'abaforoderi maze abakozi b'uru rwego bajya kwitegerereza ku kibuga cy'indege. ikimara kugwa rero ngo byagenze gute jondanye? ngo bahise bayinjiramo barayisaka, ibintu byose babiteragura hejuru birangira baguye ku makashi miliyoni hafi 6 z'amadolari y'Amerika, imbunda 5 zo mu bwoko bwa masotera arizo pistole, chargeur cyangwa magazine 7, amasasu 102, udutafari twa zahabu dupima 127 hamwe n'ibikoresho byifashishwa mu gupima zahabu. hafashwe abantu 10 bari mu Munyazambiya umwe ndetse n'indege Global Express T7 WW yari bipakiye
Haiti nayo yarafatiriwe. Hari n'indi ndege yaho muri Zambia yitwa King Air B190 nayo yafatiriwe kubera ko bikekwa ko ariyo byari gupakurirwamo jondanye. Iperereza ryahise rero ritangira kugira ngo hamenyekane ababiri inyuma naho byari bijyanye. Hanze ya Afurika muri Haiti, umuyobozi w'ikirangirira w'agatsiko k'abagizi ba nabi yatangaje ko adashaka ko mu gihugu cye hoherezwa ingabo z'amahanga. Nkuko byanditswe na Africa News, Haiti Libre, Loop Haiti News na Le Courrier International, uwitwa Jimmy Cherizier wahoze ari n'umupolisi aho muri Haiti niwe wabivuze ku wa gatatu w'iki cyumweru, aho yongeyeho ko mu gihe izo ngabo zaba zihoherejwe atazatinya kuzirwanya yivuye inyuma mu gihe cyose zizaba zitandukiriye icyazijyanyeyo. Jimmy Cherizier uzwi cyane ku mazina ya Barbecue yanashishikarije abaturage guhaguruka bagahagarara bakarwanya guverinoma yabo. Mwakwibaza muti kuki uwo mugangisteri yangisha ubutegetsi rubanda rw'iyo muri Haiti? Mwabyibaza koko muti ni ukubera iki? Ariko iyi nkuru ikavuga yuko Jimmy Cherizier atishimiye Minisitiri w'Intebe Ariel Henry uyoboye Haiti kuva muri Nyakanga 2021 ubwo hicwaga Perezida Jovenel Moïse. Uyu Minisitiri w'Intebe Henry akaba ashyize imbere guhamagaza ingabo z'amahanga ngo zijye gufasha guverinoma ye kugarura umutekano ndetse no kwimakaza amahoro aho muri Haiti. Iyi ntabaza ya Ariel Henry yayitangiye mu kwezi kwa 10 umwaka ushize, aho yumvisha amahanga ko udutsiko tw'abagizi ba nabi ari two tugenzura 80% by'umurwa mukuru wa Haiti ari wo Port-au-Prince. Mu mpera z'ukwezi gushize, Kenya yatangaje ko yiteguye kuyobora ingabo mpuzamahanga zakoherezwa muri Haiti ndetse yanabaye yijeje kohereza y'abapolisi 1000. Kenya yasubizaga ubusabe bw'umunyamabanga mukuru Antonio Guterres wanyuze muri Haiti mu ntangiriro z'ukwezi gushize, akavuga ko umuryango mpuzamahanga udakwiriye gutererana Haiti. Yongeyeho ko mu maguru mashya hakenewe ingabo z'amahanga zo gufasha polisi icyo gihugu gusubiza ibintu mu buryo. Ni mu gihe kandi mu ntangiriro z'uko kwezi kwa 8 turimo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zavuze ko zigiye kugeza umwanzuro mu kanama ka Loni gashinzwe umutekano ku isi urebana no kohereza muri Haiti ingabo mpuzamahanga zitari mu maboko ya Loni. Gangi Jimmy Cherizier avuga ko azaha ikaze ingabo z'amahanga mu gihe zizaba zijyanywe no gukuraho Minisitiri w'Intebe Ariel Henry n'abandi bantu avuga ko ari abanyapolitike bapfubye ndetse no gusesa polisi ashinja kugurisha amasasu n'imbunda mu tujagari twa Haiti. Muri make, Cherizier asanga abanyahayiti bazahagurukira rimwe nk'umuntu umwe bakarwanya ingabo z'amahanga mu gihe zakongera kwivuruguta mu byo ashinja ingabo zahabanje birimo kwibera mu busambanyi no kwinjiza mu gihugu cya Haiti icyorezo cya korera binyuze mu kwanduza amasoko y'amazi. Umuvugizi wa Loni Stéphane Dujarric akagira ati kijondanye ati umuryango w'abibumbye ntacyo ufite kuvuga ku magambo y'abagizi ba nabi. Jimmy Cherizier niwe munyahayiti wenyine uri mu bihano bya Loni kubera urugomo n'ubugizi bwa nabi. Loni ivuga yuko kuva uyu mwaka watangira hamaze kwicwa abasivile barenga 2400 naho abandi bagera ku 200 bahunze ingo zabo. Exavera, reka dusoreze kuri inkuru idasanzwe yo muri Le Figaro ivuga ko ubushakashatsi bwagaragaje ko ingona bugona zishobora kumenya no gutahura akababaro k'abana bato b'abantu. Ni ibyagezweho n'abashakashatsi bo mu Bufaransa mu mijyi ya Lyon ndetse na Saint-Etienne bahamya ko ingona zifitemo ubushobozi bwo kumva akababaro kari mu gutaka kw'abana b'inguge cyangwa b'abantu, nubwo hari itandukaniro rinini hagati y'ubwo bwoko bw'ibisimba. Bifashishije ingero z'amajwi yumvikanamo kurira no kuboroga kw'abana b'abantu n'ab'ibisanguge birimo bonobo n'impundu arizo chimpanze, maze ayo majwi asakazwa aganishwa mu byogogo byuzuyemo ingona nyinshi zo mu ruzi rwa Nili ziri muri pariki ya Zoo iherereye Agadir muri Maroc. Abashakashatsi baza gutahura ko ingona zitwarwa cyane iyo amajwi yuzuyemo akababaro. Ngayo nguko ubushakashatsi bukomeje gushyira habona ibyari byarahishwe ubwenge bw'umwana w'umuntu jondanye. Exavera, ahangaho umuntu yakwibaza niba ariyo mpamvu abana bato bakunze kuririmba indirimbo yumvikanamo ingona bagira bati bayi bayi ingona gugu gugu, bati bayi bayi ingona gugu gugu. Abana bato mugira umunsi mwiza, abakuru namwe mugira umunsi mwiza. Mwakoze kubana natwe muri iki kiganiro. Nari Nyirarukundo Xavera, wari kumwe nanjye Jean Daniel Sendayigaya. Naho ubutaha. Ciao ciao.